Лачи. Що? Що стане? Що не стало, ні? Що єврейська робить? А, за яку розсичку візьмемо лідать? Ей, надаємо. Не таку. Нормальну розсичку зловісти. Сідали? А так уж дай, кінь, Ай, файне. А уж візьмемо як нормально так. Так далі. Санторіанець потів. Ай, би стачило. Ой. Колько його один? А чо я вим? Колько? Мешками, засу мешкаш. Але я? А ти? Ким се наєш? Я не бодай мешкам. А ну ти? No jasne, musíme makať teraz do školy. Poďme. To je branné. Tu jazyka, ale všichni jdou na to. To je branný den snow. Tu já i tak ta smlouva Kanada. To je branný den snow. Хуй! На последню хвилю. To je tak sme stihli, joj. Učil si sa dneska na čo? Nie, ale nebude písomka, a ty? Ja tiež nie. Dúfam, že nebude. Zúfaj. Dobrý deň, žiaci. Dáme si dneska písomku. Jaká písomka? Máte- Tu máte papiere. Čo má, jaká Teraz písomka? vravím, že tu máte papiere, pera. Čo za písomka? Nič si nevravil. Od okna je A, od dverí je B. Aj, a. 35 na druhú. To ti stále ti nepoviem. 2x2? A Pythagorovú vetu mi daj. Tak to by stačilo, neodpisuje sa tu. Hej, to čo? Nestihol som. Čo robím? Ešte raz ma odpisuje zápis. Čo? Ešte raz ma Tak odpisuje. som nestihol, a čo teraz? Hej. Vedel si na čo? Nič. A ty? Ja tiež nie. Ne, to zase budeš šupa. Prídeme asi v apríli. Doma ma pochvália zase. To bude raj. Nič. Ideme asi domov, tady večer skočíme ešte, nie? Pôjdeme. Na pivku. Tak poďme. Tak poďme. To je branné.